sesi tayangan yang kita lihat tadi memberikan satu peluang bagi semua pemerhati dan yang terlibat untuk berkongsi pendapat dalam cara yang lebih inklusif dan berhemah dan berhormat dan mengupas isu-isu yang lebih sensitif dalam masyarakat kita dan negara kita. Dan dengan ada gabungan antara Berita Harian dan Lian He Chao Pao, kita juga dapat melihat perspektif dari lensa masyarakat. Saya rasa dengan adanya dialog-dialog seperti ini, kita dapat beritahu belia bahawa tidak salah bagi mereka ada pendapatan yang berlainan, tapi mereka harus tahu bahawa landasan ataupun struktur konteks kita di Singapura ini amat unik dan kita harus memperkasakan belia kita supaya mereka akan menjadikan idea-idea mereka sebagai satu benda yang konstruktif, satu yang boleh membina, dan bila mereka menyuarakan, mereka dapat menyuarakan dengan cara yang berhemah dan orang yang mendengar dapat menerimanya. Kita mahukan tempat atau facilitated speech, facilitated conversations, di mana orang boleh berbual dan mengutarakan apa perasaan mereka, apa yang mereka tahu tentang sesuatu perkara, dan dengan itu kita boleh memahami satu sama lain, tidak kira apa bangsa, apa agama. One of the points that really stood out was just because we think differently does not mean we have to stop listening to each other. In fact, even more so, it's because we are different that we have to listen more, that we have to share our points, that we have to stay, that we have to clarify, we have to dialogue, and after that listen even more deeply, because that's the only way we can deepen our understanding amidst those differences and thereby respect each other more. For having such dialogue, right? For example, I only know this part of the story, but I may not be able to know other parts of the story. So if we actually I encourage more of the youth to join such initiative, right? The youth, they can actually just learn more things that they do not know, and to also really learn how others think. Because when everybody speak certain things from a certain angle, then we can actually learn the angle, what is the reason behind it, what is the person saying in this way. Inisiatif ini sangat baik kerana ia memberikan wadah bagi masyarakat am daripada pelbagai bangsa, pelbagai agama untuk sama-sama datang dan menyuarakan bukan sahaja pandangan mereka tetapi juga perasaan mereka tentang isu-isu semasa. Ia dapat menyatukan juga kami untuk sama-sama berbual tentang isu-isu sosial secara am dan secara lebih besar.